Danas se nalazim u Eurazi i u potrazi sam za novim Pokemon kartama, tačnije tražim ranju sa čudnim imenom koje ne znam da izgovorim, tako da ako neko zna neka piše u komentarima. I tu možemo naći ove kao bokseve i dvomim se koji da izaberem. I hajde da otvorim ovaj veliki boks da vidimo koliko zapravo ima pekova unutra i da otvorim jedan da vidimo šta ima u njemu. I unutra imamo imamo jedno 20 do 30 pekova unutra. I ja uzmem jedan random Scarlet i Violet, ok. Entei, opet Green Ninja, Slowbro, Samurott, Flying Pikachu VMAX, Decidueye, Sableye, Dialga, Simisear i Surfing Pikachu.